Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas wszelkiego grzechu. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. My, drodzy, przeżywamy czwartek pierwszego tygodnia Wielkiego Postu, msza święta, w której uczestniczymy, koncelebrowana. Jeden z kapłanów modli się w intencji podziękowania Panu Bogu za przeżyte 72 lata z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boga i opiekę Matki Najświętszej na życiowych drogach dla Marii Lukinej. Drugi kapłan modlił się w intencji świętej pamięci zmarłego Zygmunta Asińskiego w pierwszą rocznicę po śmierci, prosząc o szczęśliwą wieczność dla niego. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy godnie uczestniczyli w tej najświętszej ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bez Ciebie istnieć nie możemy. Udziel nam stałej prawości w myśleniu i odwagi w działaniu,
abyśmy żyli zgodnie z Twoją wolą przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Естери. У тыя дні, апынуўшыся ў смяротнай небяспецы, каралева Эстер прасіла абароны ў пана і ўпала на зямлю са служанкамі сваімі, і ад раніцы да вечара казала: «Благословлены ты, Боже Абрагама, Боже Ісаака і Боже Якуба, дапамажы мне самотнай, бо апроч Цябе я не маю ніякай дапамогі і небяспека пад рукою маёй. Я чула, Пане, з кніг продкаў нашых, што Ты назаўсёды вызваляеш усіх, хто падабаецца Табе, Пане. Цяпер дапамажы мне самотнай, у якой няма нікога, апроч Цябе, Пане, мой Боже. Цяпер прыйдзі на дапамогу мне, асірацелай, і ўкладзі ў вусны мае пераканаўчыя словы, калі я стану перад львом. Напоўні яго прыхіласцю да мяне, а сэрца ягонае ненавісцю да ворага нашага, каб загінуў ён сам і аднадумцы ягоныя, а нас вызвалі ад рук непрыяцеляў нашых. Змяні наш плач у радасць і боль наш у здароўе». Гэта Слова Божие. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałem słowa ust moich. Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem, i będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę. Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, pomnożyłeś moc mojej duszy. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Wybawia mnie Twoja prawica, Pan za mnie wszystkiego dokona. Panie, Twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk swoich. Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i przywróć mi radość Twojego zbawienia. Chwała Tobie, Słowo
z wami. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус сказав своїм учням: «Просите, і буде дадено вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, отримлює, хто шукає, знаходить. Хто стукає, тому буде відчинено. Ці є серед вас чоловік, який, коли син його просить у його об хліб, дасть йому камінь, або коли попросить у його риби, дасть йому змію. Тому, коли ви, будучи злими, ведаєте, як давати дітям вашим добрые дари, накольки більше Отець ваш, який у небі, дасть доброе тим, хто просить у його. Усе, що хочете, каб вам робили люди, і ви їм робите. Бо у гэтым закон і пророки. Гэта слово Пана. Мои дорогие, сьогоднішня літургія слова, знову ж таки, перше і друге читання, криху зв'язані, бо перше розповідає про королеву Естер, яка просила оборони у Пана Бога. І тут, напевно, можна розважати, менавіта слухаючи слово гэтай молитви, якою вона повинна бути. Дапамажы мне самотнай, бо апроч сябе ў мяне няма ніякай дапамогі і небяспека пад рукою маёй. Каралева Эстэр в глыбіні душы давярае Богу ўсё сваё жыццё. Яна у Богу бачыць адзіны паратунак. Яна бачыць яго як таго, хто можа вырашыць гэтыя праблемы. Мои дарагія, пераносячы гэтае пытанне на нашае жыццё, як гэта выглядае у нас. Ці гэтая просьба, якую мы заносім да Бога, ці яна менавіта падмацаваная гэтай верай, што Бог насамрэч можа вырашыць гэтыя праблемы, што гэта ў яго моцы, што ён можа быць тым адзіным паратункам, адзінай дапамогай. Я не ведаю, можа ўжо калісьці распавядаў вам, але в маім жыцці некалі была такая гісторыя. Прыйшлі да мяне людзі запісаць святую мшу і расказваюць, што ў іх дачка вельмі моцна хварэе, ўжо некалькі год. І расказвалі, што яны аб'ехалі ўсіх дактароў і ў Беларусі, і за граніцай. Аб'ехалі ўсіх знахарак, цаліцельніц. Усё, што маглі, аб'ехалі. Ну, я так слухаю, вядома, праблемы ў людзей, дзіцё хварэе. Кажа, і вось вырашылі, кажа, што трэба ім мшу за яе запісаць. Яны там расказвалі, што ўжо гадоў 5-6 з гэтым дзіцём негдзе ездзяць. Я так пытаю, і першую мшу вы прыйшлі запісаць? Да, першую мшу. А так, говорю, ніколі не записывали. Не. Так-то мы лячыцца пробовали. Мои дорогие, я нават не ведаў, што сказаць. Та вы веруючыя, чи не веруючыя, як гэтаму выглядае? На всякий случай. Як нігде не помогло, може тут поможе. Не ведаю. Може ви адкажыце, ці ёсць там вера? Ці ёсць там вера? Мои дорогие, і гэта, пытанне, правда, пытанне, як мы да гэтага падходзім. Зноў ж такі, эту думку працягвае сённяшняе Евангелие. Просите, а будзе вам дадзена, шукайце, а адчыняць вам.
Зноў ж такі з гэтым прасіце. Мама, ты схадзі мшу запішы за нас, бо у нас тут праблема. Мама. Альбо бабушку давайте попросим. А так хто просіць, бабушка ці вы? Гэта зноў ж такі такое, мои дарагія, мы часам нават не просім, а сядзім, чакаем, што Бог вырашыць нашыя праблемы. Прасіце, шукайце, стукайце. Шукайце. Гэта значыць, можа, не з першага раза. Гэта не пэўнае месца, дзе там адразу. Ну, бо гэта шукайце, яно гучыць як шукайце і ў сабе. Мои дарагія, яшчэ, можа, адна думка, якая звязаная з гэтым прасіце. А што прасіце? Не? Памятаю, прыходзіць жанчына, кажа, прожа ксяндза, кажа, трэба мшу запісаць за сына, аб здароўя. Я говорю, хварэе? Не, здаровы як бык. То чаму, кажу, вы хочаце аб здароўя? Ну, аб здароўя. Я говорю, я не разумею. Говорю, чалавек здаровы, а вы просіце для яго аб здароўя. Бо прожа ксяндза, ён злы, на жонку крычыць, б'е яе, дзяцей б'е, жонка разводзіцца з ім хоча. Але мама прыйшла маліцца аб здароўі. Мои дарагія, это таксама пытанне, аб што мы Бога просім? Ці можем мы гэта хоць назваць? Я говорю, то давайте напишем так, каб жонку не біў. Ага, што людзі скажуць? Да што, говорю, штосьці зменіцца ад таго, што людзі скажуць? У чым праблема? Не, давайте аб здароўі. Давайте аб здароўі. Няма праблем. Як скажаце, аб здароўі, так аб здароўі. Мои дарагія, і зноў ж такі пытанне, можа яшчэ троху такого, скажем, наступнага ўзроўню. А аб чым мы молімся? Чаго мы просім? Чаму мы не можам гэта назваць? Гэта такая таксама сітуацыя не ў мяне аднаго, але многія святары распавядаюць, падчас споведзі маладая жанчына, прожа ксяндза, і благаслаўлення хацела б, можа, каб атрымаць у закрыстыі, бо на аперацыю еду. На якую аперацыю? Аборт рабіць буду. Чаму мы не называем тое, аб чым просім Бога? Можа, нам якосьці саромна? Ці, можа, мы хочам, мои дарагія, зноў ж такі вось гэта украсці гэтую ласку ў Бога, ці што? І зноў мы вернемся да гэтай малітвы каралевы Эстэр. Ці ў той момант, калі мы молімся і просім, мы давяраем сваё жыццё Богу. Ці мы верым, што гэта Айцец наш найлепшы, які жадае для нас толькі добрага, які ведае, як найлепей для нас будзе ў жыцці. Ці мы давяраем сваё жыццё ў яго рукі. Ці мы просім часам, можа, не толькі выканаць, але перамяніць нас і нашае разуменне. Ці мы просім, каб ён быў панам нашага жыцця. Можа, варта задумацца, аб чым і як мы молімся. Амен.
Pan Jezus каже, просіце і будзе вам дадзена. Таму просім Айца Нябеснага аб патрэбных нам ласках. Молімся за святога Айца Льва XIV, каб Пан Бог падтрымліваў яго ў служэнні касцёлу. Цябе просім. Молімся за народы, якія перажываюць вайну, каб Пан Бог даў ім радасць супакою. Цябе просім. Молімся аб пакліканнях да святарства і манаскага жыцця, каб было дастаткова тых, хто пайшоў за Езусам. Цябе просім. Молімся за самотных і пакінутых людзей, каб добры Бог пачуў іх малітвы. Цябе просім. Молімся у інтэнцыі сённяшняй святой імшы, дзякуючы разам з Марыяй Лукіной за пражытыя 72 гады. Просім аб далейшае Божае благаслаўленне, апеку Маці Божай на ўсіх яе жыццёвых шляхах, каб Пан Бог яе вёў шляхам збаўлення праз жыццё. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі памерлага Зыгмунта Асінскага ў першую гадавіну смерці, каб добры Бог дазволіў яму цешыцца хвалою збаўленых у нябесным валадарстве. Цябе просім. Молімся аб вытрываласць і памniejszenie пакутаў для ксяндза Яна. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб мы былі здольныя прыходзіць на дапамогу людзям у патрэбе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны міласэрны Божа, выслухай нашыя пакорныя просьбы, адпусці нам грахі. Праз Хрыста, Пана нашага. Bądź mi litościw, Boże nieskończony, według wielkiego miłosierdzia Twego, według litości Twej niepoliczonej, chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego, według litości Twej niepoliczonej, chciej zmazać mnóstwo przewinienia mego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij łaskawie dary i prośby swojego ludu i zwróć ku sobie nasze serce przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serce. Znosimy je do Pana, Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, byśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty przyjmujesz nasze wyrzeczenie jako ofiarę ku Twojej chwale, bo one poskramiają naszą pychę, otwierają serce na potrzeby biednych. Śpiesząc im z pomocą naśladujemy Twoją dobroć. Dlatego łącząc się z chórami aniołów, wysławiamy Ciebie jednym głosem, wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb, życie i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Zygmuncie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się, prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu, bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który
grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie ozdrowiona dusza. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje cały, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu, dla Jego boskiej chwały życie poświęćmy Mu. Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, to Bóg, to Jezus mój, bo tu już nie ma chleba, Bóg to Jezus mój. Pokarm z nieba dałeś, Panie, bo Ty jesteś blisko nas, na zawsze z nami bądź. Pokarm z nieba dałeś, Panie, bo Ty jesteś blisko nas, na zawsze z nami bądź. Pokarm z nieba dałeś, Panie, bo Ty jesteś blisko nas, na zawsze z nami bądź, na zawsze z nami bądź. Módlmy się. Panie nasz Boże, spraw, niech Najświętszy Sakrament, który ustanowiłeś, aby nas umocnić na drodze wiodącej do zbawienia, stanie się dla nas lekarstwem, teraz i w przeszłości przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen. Dla Pani Maryi najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Urodzin. Niech Bóg błogosławi i zawsze prowadzi tą drogą zbawienia. Matka Boża niech też opiekuje się na każdy dzień. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twojemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Aniel Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Od słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami